Abantu kuhaburwa kusima Ruhanga n'Father Conrad Atwire urwana mukuru wa Nyakibale Parish obwabira kurire omukoro gukusima uko wabire nakorera baramuzi b'amashomero mu Rukunjiri ogubiro mu makaje omuri Ruhunga Rukunjiri. Abo kwano hano umanya ni wo yegamireho ni wakuba asisi weridia ejimyaka yone yo masire okayikana kuri tayarenga shuware tihabwawe ntabwo mbabaza Ruhanga izo mpereza ku ruhamunonga zikazi rishamukaga zihango nataha najure sati najure mpare na mekito natamaka shote nazumburangite na nyama kunayo nayi kamenda chika 20 kawo yantiyerera ngo nanyenda akaka yandebera office warebera ndi kujora speed ndigarukayo Didi yatshemerirwe nagira ngo nasima Ruhanga ahubwo ko murabi mu bintu bingi aninga wamara kuhumura noje kugira bizo konkani ngo bine tokuremisho tokuja kubona za kushabuta uturimo n'abana bato turimo umbo kutezo tururu naki buri umuntu ijatanga kugambira ngo ayamure tired not tired omwe no siyo bwiro gumirwa konkawo tashabiri robasa kwende rotere gukire kandi ushango ryo mukinde kitatubasa kuyana ona mujibu Omugandi Minisitiri w'Obuhinji Obulisa n'Obujubi Frank Chimwebaze yasima obureberezi bwa East Rwenzori ahabo kwombeka obumwe omubebembezi Ebigambo bye yabarabuza omuri mukuru w'entebe ya katano aha St Stephen's Cathedral omukusima kwa Bishop w'obureberezi obu omu district ya Kamwenje kwezi kwa katano okutumazire tayayise Prime Minister wa Uganda ari kutongoza rwa chorus kahunje okuza Kibura wizi okuza Parachaka twatayayisa President omu district ari kutayayira abahinji ngo kombeka innovation ya Cathedral abantu batusupportire munonga tuteneho garuce tuganda kubasima tuteneho garuce kombeka offices z'obureberezi kwangusya expansion Dance offices zikorirwa mu kwezi kumwe n'eceka haturya a roofing cyo kusema kwizoberi kwa kurupango kandi kecweke cya Kamwenje mu bwiro bw'abantu reba ebintu kugenda nibihinda hinduka amashomero nigombekwa imihanda nekorwa abantu nibabyara umwani abantu nibagize okora ngene ikintu cyo kusima abantu becweke cyo korekwa nkoko abantu abo itwetwena chemero kusima Ruhanga okusima oku kugenderire kushoroza sente ezo kondoza Cathedral y'obureberezi okuri kwetenga miliyoni 20 hamwe n'ekyombeko kya offices za Bishop ekiri kwetenga miliyoni 200 bitaha mukoro ogu barundine miliyoni 29 Gashokadano basibiye na Anthony Twine.